webali kuba Kitara television webali kutugonza webali kwikala ogohulirize mbalo kalihona abali mu Bunyoro abali mu Central abali mu Eastern abali mu Western abali na hero ya Uganda mwebali muno kwikala hoga no kutwondekeraga amazima ko tusima obutosa ekiro kya lero tugarukire omutekaniza yitu ekyo inakuba nomanya Princess Dorake niwakuhereza nkabulikiro akande ekiro kya lero tuli hano Masindi hagati mu town mbali tusangire omukazi ayatungire ekikangabwa oba ekizibu hanyuma y'omwana waye omwisikiwe myaka 12 hagati myaka 12-13 ayahambiwe omusomesa ekikangabwa kino kikabaho omwaka guhoire mbali kyabereireho kandi omwana akabanza yakisereka hagati yokutina kwa mani muno but of course mama wa Japona tugambia ebikusinga hao ikaro churane mukongera kutangira omutekaniza yitu ekyo inakuba nomanya ekyo inakumanya entekanizenu ebaho buli kya Sunday kuruga saa emu eyakairirizi mpaka saa 2 ezakairirizi entekanizenu tuleta ebintu bikwawukana ebintu bikwata halo bwomezi obwabantu ebintu ebakurabamu ebintu ebarabiremu tomanya nayo wakuturora kayire kano osobora kuba ine mbere y'okurabamu baitu kusanga tuleto muntu aine mbere kwesanirize yawe no sobora nayiwe kutunga amagezi engere mbere kusobora kuba nogirabamu akaire kano muliza akundora akaire kano Kitara television nyikiriza mbanze ntangire omukyarono nyina mama owo mwisiki amanyiwe nkakyo mugisa Evas agatala mabara gayege nyini abanze atugambire kiki nyine kyabayiroho baitu ntaka kutwayiro kohona nyikiriza mbanze muhakazindaro aturamukiyoho mawe tukutangirire Kitara television nyikiriza nkwakazindaro oturamukiyoho kandi webale no kutangira omakagawe banzora mukiyo abakuturora kayire kano musebera muta abantu bana jebala heroko mule mutoko musemero kubarora mule korongi nywe na abantu bana jebakundora lero tugambira amabara gawe nyacheng mel nkorogera Masindi town olinzarwa yanka tororo mbali jebakweta peta no bakunzaliramu okay Masindi maziro hakayireki Masindi maziro mwaka ina kichweka tugenda mu 5 kaija ko no mami wange no kaija wa mami wange Masindi okay akayire kano maziro emyaka ina kichweka tugambira bomezi bwawe uli muzaire kandi oina bana bainga nina bana bana baisiki basatu omojo ninyo mama ninyo baba ninyo mbasomesa ninyo mbalisa buli kimkiona nekiro jo babra kafune bizibegyo bana bandi bairene baikaramuka tebakusoma ninagenda mu irwaro nakuyamba bana ngeri yokulya okay otugambire ngo niwe mama niwe tata tubaine tusabo tusobolo kataito chiki kenyine kyabayiro hagati yawe na isabana bana isabana bange tubaire tukwikaraga hamu engechwa ikaraga tororo na mara na ijako nwa mami wange yagamba ijo ikale kuno na kwaina nyowe onyambe musajja naye yampondera twantanga nko kwikara nawe hamu enyuma omusajja sente zange nje nkusika muogo nkera saa 10 omukiro nensika muogo nenchumba chai nensika na maulu omusajja nagaruka na ibengo ezabana jabantu bakumpereza bana bajuwale omusajja nagaruka na iba sente zange nje nkora muogo nga mukazi nagaruka kuntera nagaruka kuiba ebintu byo munju kakuiba na mara na yukwa handi nagena na ikara no mukazi ondi hawo namugamba kwa tinkusobora kwikara naiwe hamu lekanyikale nyenka musajja agaruka gana antera na njuma nesimisimi agiba nengoye zabana jabantu bagena na bereza abana naiba sente jengena nenkora nyenki akaro musajja nagibebayo na nagenda nayo nagamba kwa tinkusobora kwikara naiwe kwango nkura oyina bakazi baingi oja kundetera burwaire musajja kwata mwanda yagenda yandekanya nka na bana bana okay
tukura mwawukaine iwe n'omusajja wabalabira kayire kikandi obwomezi buli buta obwomezi okubulubasota obwomezi obusangira otayina omusajja omusajja kuruga twayekwana nawe tumaze mwaka 3 kuruga kayawukana n'ogwo omusajja naye nkweyiya ng'omukazi nekera nyenkyakala nenchumba muogo zange nondora abaana baliire banywire naye nkuraba mu mbeera embi muno kubanga omukulu nina kumujanjaba nina kuseera sente gye kumutwara mu irwaro ninyo mama ninyo baba aina kunywa saa zindagenda nagwa ninyo nina kumwirukia mu irwaro nsere ne sente zogura mbazi. Okay, tutaka genzere yoko nkaiwe nko mukyara wala twaire obujunanisibwa bugamba omusajja ono kamuterera akasimu musabo akasente mugambe wewe kuntubye okulya tulina byo kuno omwana mulwaire kandi wala wabairi wakikozere uwaka kugaruka mwata kiro kimukamuterera simu namugamba tata Chantel omwana arwaire omwana akafuna ebizibu tutwina nengeri okulya sente birebe ntini nayo yangamba leka kuntera simu nakwata mwanda natemba bus nagenda paka wabo Tororo naikayo nyina yantangira kurongi naikara munju musajja yaija namugamba omwana arwaire jokonyero mwana afuna ebizibu kiti nekiti musajja kangamba nyoku yamba omwana tubanze twegarukire hamu nonyamba omwana ogo n'omujanjabe namugamba nyowe saazi no tinkwenda kugaruka hamu nayiwe kubanga ko sangaruka hamu nayo garuka nonyiba buli kimu kyona je unengoye zabana noyimba engoye je nina nabantu bampereza nogena nogimba nogitwarana tinkwenda garukira hamu nayiwe janjaba omwana musajja yangamba weta amanyire takandora oga taina no mwana na nyowe. Okay, kale akuturura kaire kano kandi anya kutweteranizo nkongera kutangira omutekanza yitu ekyo inakumanya tuli hano hagati Masindi mu town mbaye tusangire omukyaro no gera kugambire niwe tata maniwe mama omumbere yakuraba muteri nungi aina abana bana kasigirwa abana bana omusajja yamuha a condition oba yamuteka akakwakulizo kugamba ngunti borano indandolera abana nyikiriza tugarukanga ne bayitu kusigikira ebyo mukazi ona tugambire ngunto mumbera abo munyera byo musajja weta kusobora kuba nagarukira omusajja we kandi njagaruka nkukaguze kikaguzo bokuba already mbagemba gambire ngunti oyino mwana ayahikizwoho ekikangabwa obo kuhambibwa hamusomesa akutuliza akutura kaire kanu yakwendeze kuba nayetegereza kintu kinu kikayijaho kita omwana ono mwisika manyiwe nka kyomugisa Evas agatali mabara gayege nyini akayikibwa atakwika kuhambibwa omwana akaruga isomero mwana akaba isomero musomesa yamugamba omaronde tire bitabe ebyo mbalje nkusambira mupira mu kisaawe omwana nawe yagenda bakagenda abana banna mu bana bano je bakagenda omusomesa yamugamba inyo mugende ona agenda kwija omwana kugenda musomesa yamugamba raba oti mwandege twale bitabe bifo kuli nkwijangisango omwana naye agamba musomesa antumire yagenda yatwara bitabo mbali musomesa mugambe omwana mbali jayikire magati yo mwanda ego mwanda je musomesa mugambira rabo mwana na romba antu nabaje bamukwata ne bamusiba face omwana ne bamutwarana munju naye njego mwana tachayijuka enjuje bamutwairo mwana bamukozesa omwana yagaruka yasaba isawemu ya mukasonde njo mwana yatandika kuninguza naninguza agamba lero mwana no garuka sawe mukichweka akuninguliza ki tinatwaranga kintu kikoro tomukaguzanko muzaire wego kerere yirweyo omwana namugamba iwe ngotandikire period si abakitongambire ge nakugulira padi omwana gerezo tangu periods karora musayi enyuma ye uniform namugamba engeri jo katandika period sabwakitongambire ge omwana yachulera enkeera omwana yangamba mama nina kintu gye nkwenda kugambira nagamba leka kuntabanza natekeza just ali kuntabanza nakwata mwanda nagenda Arua for contract wanga bakanyeta Arua genda kuchumbira bazimbi nagenda na mara weekend nagaruka omwana yangamba mama nina kintu gye kwenda gamba nagamba ta
naribata mwana yangamba mama musomesa kampamba namugamba ogambira ota mbo musomesa kankwata naye mbo mwana namutwala main hospital bamuchekinga ba doctors bagamba ya mazima mwana ono musajja mukuru nwaka muhamba mwana batandikira okumujanjaba bantu mano kugenda kumuchekinga nyine bana yemeire bata omwana twagaruka bamweza bujuma twagaruka muka. Okay, iwa kyatu kyali hamuna itwe mutekanza yitu ekyo ina kuba nomanya ekyo ina kumanya hano Kitara television wabali muno kuikalawo tukyaina omukyara Cheng Mary kandi atusobora omulingo omwana waye omuhala wayo omukuru halagati emyaka 12 agenda kuika 13 omulingo yakwatibwe omusomesa kirikena kumuno baita kusobora byone byarabire mu nkomukyara tukyagenda maiso kandi kyaina wana kanda kayekano akyatugambira omulingo kubahikira kunyegera tumukatunga mutamagezi gamba kamugende ha police bakamunyegere halaba kulembeze bono kagenda mu state house kankusaba buyambi mu state house okayikayota kagena nabuza boda namuramukya koronge namwabuza manyire state house ya Gambego namugamba hati ntwara na state house nkwenda agenda mu state house banyikia mu state house nagenda nasaba buyambi kusaba buyambi bantwala Nsamizi hospital kuika Nsamizi hospital naroro mukuru we muirwaro omukuru wa muirwaro yatwara no mwana bagenda batandika kucheckinga omwana kucheckinga omwana bagenda bagamba bo operation bagenda kunkonyera kubanga yo mwana teri nyowe bagenda koro mwana operation bamara twagenda muirwaro ba doctors bangamba tukwenda scan ye mutwara 5 na 5 mukuru ya muirwaro yangamba banzo garuke muka after 2 weeks nja kweta na nyona garuka muka bamara 2 weeks banyeta mwana bamutwara batandika kumukora operation mwana bakamutya mu theater operation kagenda koronge omwana ya bamukora omwana ya marabiro bina kakupa maga kitabo akusensa kitabo kala buruma kuchura bulikiro bamaze kumusemeza okay so ebe byono kubikora timukanyegereire enyuma omukuru omwirwaro yangamba kwata mwando genda police onyegere musange egyo no malo garuke no mwana hano katugenda kora halo mwana murundi ya kabiri nona kwata mwanda bangamba ka start onyiteire musange ga police togaruka hantu tugenda kuyamba go mwana wao nona garuka anateka musanga police so ngena ateka musanga police nabagambira buli kimkiona no bagenda baleta musomesa bamukwata ala prison akaire kana bakamremanding na remand bakamusindika remand ya mwaka 5 emyaka 5 niyo bajja kwa ne omugara mu court okay habakiba bachuire mu bakabasobora ensonga habakiba bachuire mu kumremanding akaire karayira ko habwako kosanga kandi abandi nibagamba mutera remand ajagaruka maybe arabiriho mwezi gumu ubundi wiki 7 myezi 2 baitunkura kandi kiyo mwana ono kigenzera harayira emyaka 5 remand habakiba chukozere bati bagambire musomesa baina kumuleta mu court pako mwana kizire tebasora kumuleta mu court sazi no mwana ono kakyale kubi juko mwana kurubatsa mwigo 2 omwana buli mukiro omwana raba mukuchura mukiro omwana sazi na arora abantu natandika kubajuma na nyonye nka njuma buli muntu wena jwezi bamasanzi bakaija munju omwana yakwatwa amasanyalazi yenda kumunena kasoro kai mwana kakutera ndoro customer yaija kakubaza no mwana kwenda guro mogo yenda kumutema muyo nyona gambo mwana ono abayireke nyona gana namubaza nawe omwana ya njuma ya ngamba ninyoka kugamba onjanjabe kumbe nyoti mairo mwana koraba mborome yagenda yagamba mutoi wae naye baito manyine mbali sente za mama ziri nkwenda gura butwa mfe kubanga batu bakunsekerera muno
Okay, omuntu akusobola kulabuza nagamba omwana n'essomero lyakaba n'asomeramu nyakyali abo kamuhindura okuba naawe twolekeze nti community oba mbala kuyikara abantu bakumusekereza habwembere yakulamu akaire kandi oba omulingo gwali ati kandi omuntu yakwabuze nagamba haisomero ekikorwa kino omusomesa mbali yakikoleire mbali yasomera goba mbala kusomera ni hakyali kamuhindura isomero ende iliyo isomero lyakambala ali emberere ta mwana kugamba ata mwana agambire emberere nonge akuraba mbera nonge naye wati nomusomesa musajja kumusembera hai ayenda bakazi no bamusembere hai so omusajja bwakuba naye kisa reaction ya iyo mwana ereta baka kagendayo omwana yatandika kupima musomesa na mupima kuruga hansi paka mutwe na murolera nagamba nayo omwana ono enyuma natera doctor jakakora halo mwana ogwo o doctor yangamba oba omwana gatandikire kufuna trauma mulwanyise trauma egekore emurugo ko mwana gatandikire otyo so haisomero hanyuma kwetegereza ekizibu kyaye ngo omusomesa omusajja obwakwijja mu class ainengera kumurora na munuga obwokuba ekintu ekyo kigenda kumutalibaniza omukuraba omukusoma kwaye okuba class tesakula bakazi bonka kandi ekizibu kino haisomero bakyetegereza kiro so nke isomero bo bakumukonyera bata omwana ono aliyenteekaniza yona kulwangu nti bamukonyera bukojja kusanga ngo omusomesa omusajja aine subject ya Kwegesa obundi SST obundi math kyonka bule bwakujja omwana namunuga omwana namurora kubi kandi ekintu ekitali kirungi hakusoma kwaye so iliyo nke isomero likumukonyera lita hanyuma kwetegereza obuzibu bwayo aisomero jakusomeramu timbagambire gembo bakamrepinga kubanga tenyendeze kugamba abana bona na basomesa bona so busamusomesa kyetegereza busamusomesa na manyire isomero gye mutwaire mpyaka so busamusomesa kumanya obuzibu omwana ogwo ekyakuraba makairikana busa talking nangu kintu kino kigenda kumuaffectinga okusoma kwaye ngojja kusanga nakora n'abasajja obundi nkayo mama omukonyeire ota kike kyokurango kyokusobola kukora kurango nti wamukonyera nti yaraba omumbeire yaro mweno mu kumigitirizibwa kwa mani muno kurango nti ayina abasajja baitu na migitirizibwa iwe nka mama ogya mukonyera ota Justin na muntu jembalizega nawe musajja namugamba nkwendo nkonyera omwana wange omusembere hai wade musajja go ya naye yangamba ngeza kubaza no omwana akambulirwa nekiro kimaka nda kuntema no muyo namugamba chali nkonyera oikale no mwana ogo hai tomulekerera hati na business kera nyinkaka na musindika inwa ikale mu business hai na bantu omwana ko mugamba tugenda kanisa takwenda omwana ko mugamba tugenda tusari isoke nagamba nyonkutina basajja kuundora nkutina abantu kuundora omuntu wena kasita kuseka omwana nagarukana nagamwigo nagamba weta baka muzaraga mwigo okay akiali hamnaite omutekaniza ekyo ina kumanya kana Kitara television tukiaina omukyara Achen Mary kandi ono akutugambira omulingo ebizibe byarabiremu hanyuma omwana waye mwesiki kuba hanyuma mwana waye mwesiki kuhambibwa omusomesa ogezeki watugamba nti akaire kano okutalibana nokurolera abana banna muno mwana oni yayikibwaho ekizibu kino toine sente kandi ekizibu kino kikahikibwaho kikamuhikibwaho omusomesa okalenga okwatagana ne family eyo musajja ono lukobe kikorwa kinalo mwana ono katerera isaka nterera isemusomesa yangambira mwerezo omwana niwagenda mujanjabe nagamba nyowe tinsobola kwereza omwana wange yangamba hati mugambe sente zingaje nkwenda halo omwana ono kumujanjaba namugamba muije tugende tuwena twalo omwana muirwaro balutera birunka muirwaro ise yagamba we kugenda kusasura sente zo kujanjaba omwana ono bata isure mutabana ruge munkomu nuwasasure sente zo kujanjaba omwana
namugamba nyoto ngambira tontesa na nyowe genda obagambire ba police abantu bomusajja baija police bagamba bakwenda kutesa naito bataisure mutabani wabo nwali bajanje bomwana ba police bagamba nyoti nkutaisure musomesa mwana no lukata kakizire no operation kata bakakozera omwana kurugira awo bantu bomusomesa bagaruka te banterera bagamba hati leka omusomesa ikala prison neitaka jetwina tutugenda kutunda yokuja kusomesa mwara wawe leka ikala prison bamuchwere aikalira kema prison kole. So ombugufu family yomusajja teka kukonyera ne kintu kiona tebakampirize kintu kiona ukagenda ha polisi kuteka yo kwemuru kunya kwawe kurangu nti nabo bakukwatisaho bukwanga yonko mukazi ekimanyiro kuhika no lemererwa bayito okugenda ha polisi okabasobora obunna polisi erugaine rero mulingo era nanka abantu bali orubajuruli kurangu nti bakwaka sente ha polisi okakera wagiyayo ha polisi kagendayo bangambira kasita musomesa bakamukwata ali mu prison. Okay, okyali Kitara television akandi tokaina omukyara Acheng akutugambira omulingo akusobora omulingo ebizibe byakuraba makaire kano kandi no kumigitirizibwa andi nebintu byone engere bigenzere hanyuma omwana waye kukwatibwa oba okuhambibwa omusomesa omwaka okukoire akaire kano akuturora tukyagenda maiso n'okunyumya muno mukyaro ono abaitunya kwendeze kuba nkuhabuza oba akuturora akaire kano nainda kwetegereza akaire kano nkayo nkomukyara okwamanyire kimu ekikora kino kikakitakayikireho obwomezi bwawe inengere waburu twasaga yesa akabamu kumigitirizibwa hano na hali baitu kandi kino kyayiziremu kikaisana kyongereze wabongereze omunyo hakiwoya obwomezi akaire kano busangiro otaiwe nkaiwe bolengeje tebakyal mwana no kyakyal kufuna kizikiona na ikaraga business yange nenkora nendora ngeri okulisa abana bange na esazi no nchakora weekend ninagaruka muirwara nkyalao ba doctors ne mantera semu garro mwana muirwara atete nina sente so garro ago mwana nka muirwara buli motoka ya maje no yayijagane tutabara saa zino nabo bagamba mbalje ikire naito tukonyerege kumara nawe yiye mbalje ikire ate mbalje ngarro mwana muirwara ataraira saa zino nengeri okonyera omwana buli sente zona jenkoro bamutwale 3 bamutwale na inagenda mubazi buli sente jenkwata inagenda mubazi agena na ikarao na naga muigo weta chaenda kurubata muigo tebamuzaire kali mulema nengaruka ne mugenda ne mugurura mubazi nataniko kumira musaija mwana baisa musanju munana nataniko kuchura munju nataniko kutera ndoro nataniko kweta mabara go musomesa ja mukwasire bole kiro kase kwikasa mukago bait munana yo mukiro obusibu bwokuisira okwiyaho ngunto mwana ontakyaenda kurura abasaija takyayenda obundi kuterana nabantu bandi buzibu ko gundo bwakwitirana ko omwana agena nagamba abantu bakumusekerera abantu bakumurora muno ate nawe amanyire street omanyira abantu mwana kasita kuraba one bagamba onkura omwana ogo bakamuhamba okura omwana ogo bakamuhamba hati taenda kurubata taenda no kuchwanga na rugudo wadoko mugamba ija tugenda tutusara isoke omwana takwenda omwana wadoko mugamba boda ije twalino mwana akwenda boda ije mutabale paka munju takwenda boda mutabale kuli amwanda genda isomero obalizo kamba ngunto mwana no bano mutwara haisomero baba wanagenda haisomero agira wa boda mutwara na mugarura ohasasura kasente ako kwabula omwana ono yetwaraga wenkana arubatana garuka kaire kano omumbere ya rumu ohakukonyera okurangu nte sente za bulikireze zikuturuka nguza sasura nkwata sente zange za business none sasura za boda ze kumutwara nezimugarura wadeyo mubazi ninyoni nakwata musente zange jenkozere ngomukazi nengura mubazi nemba techakana ndore balire banywire
ne fees yonka saazi ne abana naye nkyali kufuna nkyasera buseera kuruga ekikolwa kino kibaho oyinayo obuyambi bwono bwotungire kuruga bantu bakwawukana basobola kuba bekika basobola kuba banywani ali abantu abakakwirukirireho kurango nti bakukwatisawo just kiro jomwana bayire bakyali kumukora operation karora abantu ne bansoleza ja kuleta 200 13 mutwaro 2 bankonyera natwara mwana sente ezo yaika mutwara 3 yawerera kuli mu check up kuruga mwebo busa muntu yona akonyera nyonko emera na mwana ono nesazi nambali jengu gambira wike kuja tugenda garuka yo muirwaro wanga ina garuka ba muchekinge munda bakamteka mukiyoma rabba ekyomeke kikumara mwaka ireki ekyomeke bangambira after mwaka 2 oba mukichwekao omwana baja mugarura operation bamuye kyoma jeri munde so omukubaza abazamuna ba daktari bakakugambira omwana nakusobola kuterekera arabiriho kaireki bakangamba omwana no genda kuterekera kurungi maguregyo kubanga maguremeta ngufu emweta ndaira bangamba maguregyo genda kuingana kera bire mwaka 5 oba inakichweka no mwana ogo magurege ja kuingana kwanga akyali muto magufa gaesha akura nayo mwana saa zindi katuruka herano asora kuraba neiba natanko kubajuma ka wadi muntu wana busake ndikana jakozereke jamukoze hambirege yenyine okuba ugikatirize muno omwana obuzo bwakuraba mu kujuma baneiba kuyiruki abasajja kugamba embere yali munko omwana yetagire akaire kano kumukonyera ota omwana ngenda ne mtayamu omwana yo bwakwetaga no mutera engeri yakanjuma kiro kimu nuona mutera natekerezo omwana njumire just naye ngeri aba doctors bangambire kinte ekyo omwana nagamba kwa ntamunyo ne tugaruka mu kusaba okay tukiyageno maiso ne tekanza yaitu ekyo ina kumanya hano Kitara television tukiyaina mukyara Acheng kanda kutugambira mazimako ebyarabiremu orugero rwaye akaire kanne byakuraba mbiri bingi muno baitu omubyona akugamba omwana embira yakuraba muteri nongi habwe ekikorwa ekyamukozerwaho anjagaruka nkwabuze akaire kano muntu akutura akaire kano yakwendeze kwetegereza kuruga ekikorwa kino kikibwaho halo mwana ono yakatungira okubudabudibwa kuona kurugo mbitongole bikwakana oba abantu kinomu kuija kurangu nti omwana ono bamuoleka buli kimu kyona kijja kuba kurungi ojja kuterekera kugamba okumubuddabuda nk'omwana kumuoleka yes kibairo baito bwomezi bwina agenda maiso bakatungira abantu bona ebitongole byona kuija kurangu nti bakonyera omwana ono kumubuddabuda busa oyina abantu abamuboyekirireho basobolaho ensonga yawe byokurabamu ubundi abambasa kutamanya kurangu nti barugayo kubudabuda omwana ono baituwe nkaiwe nk'omuntu nka maama ensonga eno lengero kisobola abantu abayina ebitongole kurorangu nti wayambibwa omwana waawe kurangu nti yabudabudibwa n'okuterekera mu mbeereza yakairekanisa kurabamu busa muntu ena jengenzere waye nga kitongere gyokugamba nyona nyongere gy'omwana akayika bintu ebyo nahunga nanyo saazi ngenda nendora omwana wange nagaruka mu maziga nengamba mali nakuza omwana wange ninyosingo mada mwana mbali jaikire n'omusomesa kumukora ekintu ngekyo ngenda nengambira abantu gye bali hayi nanyowe nembagambira nayo omwana mu counseling nyonye nkangaruka munju nemugamba rora ruhanga kutukonyera wenka okay chike kiwakubaire kugenda kugambira omuntu akolora akaire kano Kitara television akutuhondera bigambo kinko muzaire ebyakubaire noyenda akutora akaire kano ahure kuruga muliwe kigambo keko kusobora kuba no kugambira nkayo muzaire kandi no kusaba kwawe halibo akendi yankwenda wango mwana akyala treatment atonyo mwana chaenda sente nyingi no mwana wenyini biro bina yetagire kusaba muntu wena jala heroko ajja nkonyere nyono mwana wange wada abantu ba counseling baje banyambe ba counseling omwana ono nuwo mwana tagenda kore kintu jagambira mutoyi waye kubanga mugambire nyoleke ambali sente za mama ziri nyonkwenda gura butwanyu emfe
Okay, webali muno kutusobora ensonga y'okuraba mu nkomukyala kandi webali muno n'okutangira omaka gawe n'obutachuleera kuhayo ensonga eno kuranga nti abantu abakutwakaire kano bayetegereza kiki enyine ekigendo maiso. Tukiagendo maiso n'enteeka zaitu ekyoyina kuba nomanya kandi tubaire tuyina omukyala Mary Acheng atugambire bikibi enyine byakuraba muko mukyala hanyuma yokutugambira omwana waye ayakwasibwe mwako guhoire kusobola gamba ayahambibwe oba yakwatibwe na bulimani ali omusomesa oma yamusomesaga omwisomero limu hano Masindi baina gamba kayekano mwana baitu kubaliza akurubatira amigo habokubaka kwatibwa na mani maingi akanda kugenda kwejukira nkunti ebinte byomunde bimu bitasigale nikyo kimo yagenda yasemezebwa kandi kinte kitamwikirize kurangu nti yagaruka kurubata bwanga terekereire baitu kubaliza kaire kana kurubatira amigo kandi nikiriza mwana ono sobole kuba animbaza munawe na watu gambire kiki nyine kyabayireho kiki nyine kyagenzero maiso bite of course ntaka mwesere kandi omukyalo nakugambire ngunti urabo lyoko kusobora kusindika esaro kusobora musabira okusobora kurugaino no dabuda okusobora kusindika obuyambi bwono bokuba kyabwetaga omwana akyali kubana aterekere sente zikuturuka bwire bwizire kandi nko mukyala ka business kaka kakukora kaliko kusiko bukogo baito mbyona ngunto bukonyezo bwoina atujja kuba na butangira akaire kano anyikiriza leka tubumule mukakenyo oho twizi tujja kuba ntugaruka n'omwana nawe atugambire kiki kenyine kyabayireho nawe we role amazima oba mananu agatukugambira kiki kenyine kyabikire halo mwana w'obisikono. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Okay, wabale yo omukumuroko okyali Kitara television wabale kuikaraho kandi tukiagendo maiso n'enteeka zaitu ekyo ina kumanya kandi mbagambire go maisaho nja kuba nimbaletera omwana w'obisikono ayakibwe ekikanga wakino baitu okyaina Princess Dorake abwenteeka nizeno kandi tumazire ku bantu bazamu n'omwana w'obisikono bagambire gamabara akyomugisa Evas baita gatali genyini baina tusobora omulingo n'embeera eyo mwana waye eyakurabamo ekinte kyakabata kunihira nko muzaire amazima ko nayiwo muzaire akundura akaire kano nebwakuba iwe ngunto mwana wawe engero kumurora ngunta atabate baitu abakuba ngunta akasobezebwaho abwamusomesa kumukwatisa mani kandi akamuhambe kinte kaba kitayikire mwana utukubaza akaire kano aina emyaka 12 agenda kuika 13 kandi ajja kuba nawe natunyumiza kiki nyine kyabayireho kikaijjaho kita wenko mwana bwokuba wamanyire buli kimu kiona ekyabayireho ataka subscribing just subscribe, you can like, and of course so again na page yange Dorake na ojja kuba you can like that is Facebook and Twitter buli kimu kiona ojja kuba nokisangayo kutondera kaire kanu nyikiriza mbanze mbaze muno mwana ono tugambire kiki enyini ekyabayireho olota kurungi mbira bya emberereta ndi mburumi bwingi basanamani tinkubura ndi mburumi bwingi nkuroro kwasiro mwigo tubalizemu na mama yatugamba nkuntoka kwatibwa omusomesa omuhaisomero mbalo kabano osomera kikajjaho kita musomesa ono akajja atakurura nti yakuikia ekikorwa kino kile kyonka ndi mu kirasi yayija yatwereza waka yamara yakira yampereza nyo waka yagama yampereza nebitabu yangamba iyo malo birete kula akisawe haina nankali akisawo kyakuli oja kunsanga ati nyagenda enya musanga ali mu kuchapa mpira yangama tingu sirimuka ifoko oja kusanga omuntu niwo mwereza katabu nyasirimuka ifo nyasanga talo omuntu nyabani nyenda
agenda agaruka nyaroro mutankwasira maiso yansiba maiso yansiba nomuna yampimba yantwara timanya nambali yantwaire nyabaninyerwana yankozesa watiwe nyabanindwana nyabaninyaburaho kasikavu nyarora niwe abairambyamirwa ekiro kyo kagenda wenka gambo twale ekitabo oli wenka akangamba ntwale ekitabo kireke banywani bange benyabayigenindwa ate nabo batasomere so ebitabo ebyo sanga gwe bimutwalira mu kisaahe oba nigwo gwabaire gwokubanza nigwo gwabaire gwokubanza kugamba omutwalire ekitabo mu kisaahe so atiwe okabukabwire bwesaazinga zikaba saa 12 mwinukire haisomero so egi akaba bahaire nka homwaka oba ukaba waka muli mu class yabahaire then hanyuma yagamba muletere akatwereza waka yekere yagamba ebitabo alo kitabu kyempere yagamba malenki muletere so iyo kagenda kwesanga bwamazire kuyaka kwekali wagenda kurura omusomesa wenyini wakikoze ati kurugayo karugayo ta kike nyine kyabairo hao busaho omuntu wabwoina yabaire haiwo kusaa kugambira embera kayirako airo nkawura voice y'abantu babiri nibabaza ninyawulire yabasaija bakazi yabasaija nabo bali mu kichweka nikyo kimwao airo omuntu amulole nkaruro onu wenka omusomesa nogenda kukola ekikolwa ekyo aina obuntu buyakuhereza yoga busweet sweet oba aina obugambo bwona buyakugamba yoga teyangambaga kintu kyona ati juka kabali director kale ntakitekereza nza nokunkwata na tugamba tu avoiding nkebyo bintu nyoti nyakitwara ekitabu ntakumanya nja kunkwata kubanga kabali director akabali director w'isomero akabali director of studies director of studies hata bworugayo amazire kukolwa ekikolwa ekyo iyo kakyetegerezo tangu nto omusaijo ono malingo ankwasire yankozesa n'amaani maingi mbwenya nyebaire ninyerwana nyesimu nyayabura engaro nyesikura akakavu nyamurora nindajena ningama munyeganyire nintere nduraira atali omuntu wena so hata bworugayo kwijomuka okaijoto katemba bodo kaja n'olubata kayira kuno kuhuro kaba n'obuhuruta kaba nimpura munu nandu maruma era bakanteka na boda banswekere after yamara yandekao yagambayo egenda boda yairuka ntamurole kaba yeswekere nawe akakuleta ne boda boda yakulekanga yandeka side zao za kobil so Withheld wamara koro mukoro afuno wa boda kuteka boda akuteka kobil agamba genda wa boda kamwetegereza tamurole kurungi we akagama mberugao yairuka yavuga speed nyaja kunu ni nchura after nyamara nyajura mu uniform nyagenda kusanga ampali yange alo musai boja no chura kayira ko mama tako kakwisa kikoba yoto mugambira kaija nyamusanga atali nibyalo nyagamba kamanze muleke nyagamba kantasoma nyekyaja kumpabuza abakinta ntagenda isomero after nyamala nyamugambira okamugambira arabira akayireki akaraba ombe kiro kim wamugambira we mama akagaruka mwato maze kumugambira mama akagamba tujja kurora bayi yankaguzogo musomesa nti omumanyire nyagambe nayo omumanyiro kamurora nyamuleke nefesi yagamba nuwogo nyagambe so mama mazire kumugambira ekikuhikiro wenko omuntu kikamurabya kita ngomuzaire wena atakutere waka akakitwara atakayirako bwenya mugambire nkamugamba airo mama kenja kugambira otantere yagamba tinja kuterera tantere yagamba ngambira kubanga nkabanta kusobora kichulerera ne wa musobora okay ato mazire kumusobora kagamba ati
mama akawurame na inamba agenda isomero agambire director nyamugamba iro kasita ogenda isomero kogenda director ajja kumbinga bubinga isomero kubanga lo mwana babingize bakamubingiza ki tukumanya iro mwana bakamubingiza tukamanya enyuma bamubingize mukamanya ensonga batu bamubingira bakamubingira kubanga omusomesa kabanaenda kubyama nawe omusiki we yayanga na yerwa nawe yamara yagambira director we yagambire director yamubinge so director yakitwara omusomesa waiba kumuhangiriza tani wachikoze so nanye mwatina kaira akumagata mujja kubaza Okay, hakiatondekera kaire kana kyali hamna itwe obali kutugonza no kuikara Kitara television tukiaino mwana na kutusobora omulingo ekikorwa kine kya muhikibwoho ebinte bingere bya rubasire kandi akutugamba ngunti hanyume ekikorwa kumara kolebwa habomezi bwaye akatina na nko muntu akubaza kike nyine kyabayiro bayitanyuma yagambira mama nawe yatina kugenda haisomero kubaza ensonga eno obo kubanga nte ekikorwa nikyo kimu ekyo kugwenda kuganza omwana haisomero ndio limu kikaba kikole ivuho baito mwana buyagerezo kugambira director kabingo mwana so nabonka abantu bakatina bagamba nango turabaza ekintu kino kijja kurugwamo ebizibu bingi muno kandi mwana ajja kuba nabingibwa Evas njagaruka nkukaguze halo omuntu akuturora kaire kanu nkaiwe nko omwana obumezi buli buta obukatu kurango nti obumezi omulingo bwabayitali ko bulakaire kano kwasire emigo okwasire ebiti okurubatira habiti obumezi buli buta obusangira ota obumezi nkwewuraga muno mu westing nani mpura mu burumi ni program bingera mama ikaranangura mu mbazi ulikaire okira kusasanga ngira kusasa mu omunyoko niho kira kusasa so obuzibu bukira kuija sazinga samusanyu samnano sorry okay kale tukiagenda maiso nintekaniza yaitu amazima koroli rugero olwenaku rukwase nako nobukuboli muzaire naye okusasa amazima bagabaza mwana wisikono alo mu burumi nobakuba mwana waba muikize ekikorwa kiti amazima ko kusasa baito mbyona tukiagenda maiso nokubaza munawe kanda kyatugambira nkwenko omuntu onko mwana akuhurata mami wawe tubayine tubaza munawe atugambire omulinga kaire kano okwera byamu abasayijengere okubara byamu n'abantu abandi kinte ekyo kikuleterezi bwangu ntoka yikibwayo ekikorwa kino kiki kenyine kikwijjaga ombongo bwabo okubaga obwino omusajja wenkubanga ndino omusajja nkuraga ngenda akiri musalesale oba mwite tikwe nakale muntu k'omusajja kunsemberera hayi okama matugambire kwene kintu ngokwenda kuyita kitekereza ki abakene kijja mu nanyoti kumanya nkarora nikija ntakwenda kwesembereza alo omuntu oba kweta omusajja abantu bakurabya bata alo bantu bani bandora nini basemigo ni bansekereza nanyo ningamba nyo ntazali bene migo ndigenda hagirika ekanda abana haisomero bakurabya bata abana baisomero just bakupazo kabakini bagamba just ikagwa accident so abana baketegereze kike kyabayira habo mezi bwa kutanika kusekereza no kuvora vora saha mwana yakachikusekerezo kike kiwa kusabira abantu bakukonyera beni sabo buyambi kubanga nkyagenda mwiraro mirundi nyingi bakyankebera nkyalo okira kuru okay so nkaiwe nkabasajja kaire kano kubarurota tinkubenda bansemberera hayi okay kale
tukiagenda maiso enteekaniza yaitu ekyo ina kumanya tukiaina omwana wa Wisikono mwana muto ali mu kitebe ky'omukaaga aine emyaka 12 agenda kuyikya 13 tukiali hano mu district ya Masindi kandi tuine omwana ono yahikibwa ekikorwa kino ekikorwa ekyokuhambibwa kandi kimuhikibwaho omusomesa w'isomero limu erikusangibwa hano Masindi kandi mbali yabaire nasomera akaire kano mbalata kyali habo kutina kabazaire tero no mwana nkunti kusanga ikara isomero eryo akusobora kukolebwa ekintu ekitali kirungi kandi obundi no kusororwa abo kuba bakaruga ibayeterero muranga babaze ensonge kubaruma awo ensonge egyo abazaire bakaruga ibagamba nangwa mwana nakuba natekebwa isomero lindi kandi omulingo okumurora akaire kano omwana ntakusobora kuba narubata wenka aina kurubasa ebige bibiri bino kurangu nti yakonyerwa kurangu nti yarubata kandi wenko omwana akusanga obuzibu bwingi muno nobwakubala mbantu kumuvora abantu kumutwara ngo ntali muntu wabulikiro no kumusekereza habwe kikorwa ekyamuhikirwoho nikiyo kura na watu gambe agamba nguta kuika kaire atakwenda kurore kinte kiba kweto musaija na ulaki mungo bomezi bukuwaho no kweita na urana yenda kuita ubundi nemigo naenda gitaisura na gamba nangwa ntazale ento akaire kanu bali kubaliza omwana na manyiwe nka kyomugisa Evas gatali mabara gaige nyini akurabo omburumi bwingi muno kandi omulinga tugambire bunda kwika na achura kandi nanyina omulinga tusoboroire ngukira muno bwire gwekiro bwa matumbi niho obuzibu kwizira kimo mwana natandika kuchura ekiro akuiko turotura akamutwara akaire kano ntuheregera ntumalira enteekaniza yaitu nyikiriza anyongere kubaza abazamu nawe kake hatugambire omulingo bomeza kubusanga na muno omukukarubanya emirimo yomuka kukora emirimo yomuka agikora ata wenko omwana mwisiki kando nobwomezo bakweyamba wenko omwana wisiki akora ata twenkusaba tugambireho emirimo yahaka omulingo okujikoro tobo kuba akaire kano obuyambo inabuke emikono amaguru tokusobora kuba nokuranka buli bayita tisazino okoro emirimo yawe nokweyamba kutugamba okubogenzere omukinazi badokita bakangamba nkole emirimo ero tinkusobora ngeri nyinza akora emirimo kandi nogenda mutoyi tinkusobora agenda digesting enamba akabaketi sister wange niwaba wananyamba ninkara akabaketi tuwena ajaba biribuza bukati kusobora dozikora kandi kunaba bansimura busimura tinkusobora kunaba ekiwoya kisagenda mamaisi okay kike kyokuba inogambira omuntu akutorora kaire kano kumeni nenda gamba ntinga basajja balekera akora bintu nkabinu nkimanye n'abandi bana baliyo balinkanyowe maini masaba basajja balekera okukora bintu nkabinu maini saba n'obuyambi buyambeke buyambi bona bakusobora kunyamba kubanga kyagenda mu lwaro mirundi nyingi. Okay. Kale wabale muno. Oh, be fine. Sorry. Njakuba kurungi. Okay, kyagenda maiso ane nteekaniza yaitu baita kaire tikala rwaitu omwana mwisiki mwewulirire kirikienako kiriki okusasa ngebintu nkabino bikwani bihika hali omwana mwisiki kandi nibikolebwa abantu abatukurango nti bakwetegereza abantu abasomere amazimako baitu ombyona nagambire ngunti leka abantu twegaruke muno abasajja okwanurura omwana muto omwana size nkenu niwe inakuba n'omwetegereza niwe inakuba n'omukengera akaire kano akyali ayiwe okyali hamnaitwe ekikuru muno kirikyo busagiki obokwawukana bona bajja kuba ne babutangira nobokurugayo katusera nakyo tikina buzibu okusobola kuba notufuna namba yesimena 07 88 088 409 tukusobola kuba ntukuyikyaho omwisikono hamuna nyina waye 07 88 088 409 ojja kuba nobaza na nyowe direct obundi okusobola kuyikira omukuru Julius 07 88
92 musanju mukaga 35 07 84 92 musanju mukaga 35 enamba ezo nizo kusobola kuba notuhikira tujja kuba tubakuhikiyaho okusanga obulina obukonyezi bwona okusobola kuba budabuda okusobola kuba una yakasente okusobola kuba oyinayo omulingo gwona gwokusobola kuba nibakonyera kulangu nti nabo batunga obukonyezi obwo kwamba itubaliza akaire kano tibalina obukonyezi bwona obubakutunga kuruga hali muntu wena ali mukazi ono niwakufafagana n'omwana ono niwakola buli kimu kyona niwakuba omusajja lumuzalamu omwana nawe akayika yamugamba nange olwano yenda kulono yenda nyondolera baana tuyina kubanza twegalukanganemu omwana nja kuba nimulolera sonko omukazi nawe ogenda kusanga ngu nti emikono esibirwe kasente katayito akakutunga muka business kayiko okusiika emihogo nsimire webale kulubata hamna nyowe webale kuhonderaga Kitara television kandi genda oteke mu comment yawe tujja kuba ntukugarukamu oliyoko naiwe oyina olugero lwono lwokwenda kuba notuhereza enamba nzikuhaire okusobola kuba notwehikira tomanya naiwe saakuba ine embere y'okurabamu eyokusobola kuba nekonyera omuntu akutulola akaire kano bw'okuba amazimako buli muntu ayina okumigitirizibwa okwakurabamu kandi njagamba ngu nti okusobola kumpondera emikuti yange ya social media adorake that is Facebook and Twitter you can like you can share buli kimu kyona ojja kuba nokitongayo enteekaniza eri kyoyina kumanya eba buli kya Sunday kuruga saa emu ya kairizi mpaka saa 2 za kairizi nyikiriza nkangira hano tujja kuba ntukwatagana omulundo gwa kandi mukama akundindira Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.